নমস্কাৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডিমা হাছাও টাইম ৰাজ্যৰ আন জিলাৰ লগতে আজি ডিমা হাছাও জিলাত ডিষ্ট্ৰিক্ট লঞ্চিং অফ নেশ্যনেল ডেংগু ডে 2023 উপলক্ষে এক সজাগতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় হাফলং আৰবান হেল্থ চেণ্টাৰত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডক্টৰ দুলেশ্বৰ গগৈ সিনিয়ৰ মেডিকেল এণ্ড হেল্থ অফিচাৰ ডক্টৰ লীনা হাকমুছা ডক্টৰ এম চাংচান আদি উপস্থিত থাকে ডেংগুৰ পৰা আমি কিদৰে নিজকে আৰু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক বচাব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত দীৰ্ঘ আলোচনা হয় সিনিয়ৰ মেডিকেল এণ্ড হেল্থ অফিচাৰ ডক্টৰ লীনা হাকমুছাই এইদৰে নিজৰ বক্তব্য দাঙি ধৰে पानी तो जम गया सब चीज में तो अभी मच्छर ठीक से ब्रीदिंग होगा अभी हम लोग को सीजन आ गया जब एन्केफेलाइटिस मलेरिया डेंगू के लिए तो अभी हम लोग को बहुत होशियार होना है मस्कीटो से बच के रहना है तो इस सब में मस्कीटो ब्रीदिंग होता है इसलिए इस सब को हम लोग को ना अभी इस सब में पानी जमने को नहीं देना है जो एसी कूलर फ्रीज होता है ना उसमें जो पानी जमता है उसको फेंकना है एटलीस्ट वंस इन अ वीक इसको क्लीन करना है वो मतलब वो तो आप क्लीन करने से तो वो तो हिलेगा ना हिलने से तो वो लोग हिलने वाला में लोग मर जाएगा तो उसको जो अंडा भी देता ना वो हिलने वाला को पसंद नहीं है आप अंडा भी नहीं देगा डिस्पोजेबल ग्लास गड्ढा और आपको कोकोनट शेल टायर उसको सबको उसमें पानी जमने को मौका नहीं देना है जहाँ भी पानी जमने को मौका होता है ना मिलता है उसको हटाना है हम लोगों को उसको सोर्स रिडक्शन बोलता है ब्रीदिंग को सोर्स हो गया कलेक्टेड वाटर ना उसको हम लोग हटा के रखना है अगर कोई को टैंकी में पानी रखा है तो उसको ढक के रखना है सो दैट मस्कीटो अंदर में नहीं ढुकेगा ना कोई पानी में बारिश को पानी ड्रम में पानी जमा के रखा कोई बकेट में रखा कोई बर्तन में रखा उसको सबको ढक में रखना है पानी आप कलेक्ट करो लेकिन उसको ढक के रखना है ठीक है एंड एवरी वीक में उसको रिप्लेस करना है সংবাদ মাধ্যমৰ লগত হোৱা বাৰ্তালাপত স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডক্টৰ দুলেশ্বৰ গগৈয়ে এইদৰে মন্তব্য দিয়ে তেওঁ কয় যে এইবাৰ ডিমা হাছাও জিলাত এতিয়ালৈকে ডেংগু আক্ৰান্ত কোনো ব্যক্তি ধৰা পৰা নাই যোৱা বছৰ 44জন ব্যক্তিৰ শৰীৰত ডেংগুৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল যদি এইবাৰ এই তথ্য নীল বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে এৱাৰনেছ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে এটাও হোৱা নাই বছৰ 44 মিউনিচিপালিটি এৰিয়া যিমান আছে আমাৰ হৈ আছে সবতে আমি মাইক্ৰোপ্লেন হৈ গ'ল আমাৰ গ্ৰুপ দিছোঁ প্ৰত্যেকতে আমি গ্ৰুপ বনাই দিছোঁ 5টা 6টা গ্ৰুপ আছে তো সেইটো হিচাপত আমি আপোনাৰ ৱৰ্কাৰবিলাকক কৰিব দিছোঁ টোটাল 8 জেগাত 8 প্লেচছ যিমান আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ মিউনিচিপাল এৰিয়া আছে সব জেগাতে আমি কৰিব কৈছোঁ আৰ্বেন এৰিয়াটোত বেছিভাগ মানে নলা নৰ্দমা বেছি থাকে গতিকে তাত ষ্টেগনেণ্ট ৱাটাৰ বেছি হয় গতিকে তাতে মানে মহে কণী পাৰে সেইকাৰণে আমাৰ বেছিভাগ প্ৰথমে টাৰ্গেট হৈছে আমাৰ টাউন এৰিয়া